la le aso ma matou fatalofatu i le gaga faaloalo tapo e mai sio tatou atunuu i ona tulaga faalupe auā ou paia faaletala lelei o mamalu faale atunuu tainane o mamalu faale malo le mai moa mai e Samoa i tafaefia o le lalolagi o loo mau mai nei faasisilaga i luga o topega tafailangi po le social media atalofa atu foi le gaga faaloalo i le mai moa mai o sio tatou atunuu i Samoa nei tafaefia o sio tatou atunuu i Samoa ia mai na taleipata seia paia fili ma puletuu na tauiloai malo e le tuu ai le gaga faaloalo i le tapuaʻiga tutuila ma manua ae mai se le faiga malo ia matou faatalofa atu i le gaga faaloalo faatalofa atu i le paia maualuga o outou vasega ia lii ma tamaitai tusitala o le tatou media i totonu o Samoa nei manatu lava o le aso o matou manatu ai e tatau ona tatou maua se fesilafaiga faapene i le ua i taimi talu ona tutupu mai le gasegase a malo o lea lava ua faaauau aalolo mai le fono le palemene i le aso ataeao na matou manatu le gaga faaloalo lei pe loutou afio mai laga matou te amanaʻia la outou tafaioi la outou tautua ia ma le agaga ina ia manino ma malamalama lelei le atunuu e ala i upega tafailagi ia tainane foʻi ia tulaga o faamatalaga e taunatu atu i fafo mo le silifia ma malamalama lelei ai sio tatou atunuu faatalofa atu le gaga faaloalo ae velo leo e fai mafofoga taumomoli o le aiga o le faatuatua i le atua sa mautasi e fio atu o le tofā ia seua mulifasi e tasi o suisifono o le palemene ia mai gaga e mauga lua ia le atu o le tofā le igoa matua ia ale vena ale ia o le sui mai faleata muamua ia faleata fā ia le tofā ia manu leleua ia o le sui o faleata muamua ia ma le talaiga ia fesolaʻi ia o le sui mai ia ana muamua o matou manatu ai e tatou talame fasolo ia ma tatou talanoa i le uiga foʻi e vatu ai le avanoa mo outou ia auani outou fesili fiafeamamalama e le o tuanā ma se laina le tulaga leu outou silasila mai ai i le tulaga leu ua taunuu i ai le faiga malo ae mai se lava faapitoʻaugafa i le tulaga o le vaega faaufai faatuatua i le atua sa mauatasi mai o le a talatala tulaga uma e pe ona iai le faamoemoe ia pe a faape atuuina mai outou fesili fia faamalamalama e ona matou tamafai le talitali atu ona lea ua matou maitau ia ua maua le avanoa e avatu ai le faamatalaga a le fioga le sao faapito ia fiamei taupu foʻi sa outou laga e sa matou matamata lelei ma matou tapoʻi atu ui o lea ua manatu ia e tatau ona faapaleni i tuelua e so la lenei ia lafatuia le aio finagalo paia maualuga o lautou vasega o tusitala ia e mai le tofā ma le faautautaga au lava lea o le agaga ia e lē faapea o se tulaga e iai se tulaga e toʻia le tatou vanonofo ma le vatapuia e leai ai ai nisi o mataupu e tau ana u faali atu ma le gaga faaloalo e leai se agaga o le faatuatua i le atua sa mautasi e punitia so se ua lesi faasalalau e sau e faataunuu lona faamoemoe i ni mataupu siligia ai matou ae aua na itue faia le mea le tulou sa moa ma lau faafofoga mai o le e o mai e pu e faagao i ata e lē talafeagai ma lo matou lagona e iai a le ituaso e tauteu mai ai faapene e ona tatou e talanoa i lea ma fesili atu fesili mai al faalelelele mai le o le drone o le observer i e o mai e pu e faapena taʻeloga o se mea talafeagai le matou foʻi ia iā tatau i le siusio maga e gata ai le puipuiga o matou faamatalaga faapena foʻi i le TV1 sa outou afio mai matou fai atu tatia e ise laolao iai le taealu nei tanto e taamilo mai ale tou taavale puʻe i tulaga o i e tupu ai le tatou lē femalamalama i matupu ai tulaga e feeseʻeseaʻi ai tatou upu matala ui o lea
o mawai na taimi. Ale nganga o le tātou ainga o le whātua tui le tua sa mo tasi, tātou tala noa, i re whape iaia se puni ngā tasi. Ai manino, mamala malama le leitu langa tō telefonisi o tau. Tau tō wala o mai paua lau tari ono sai mai, o te wala watu e iaila le tai au nei. Ia, a te tala le avei, pa ia mal mamalu o le tātou au whaitu stala, whai newspaper ma lau whai TV. Ia, te tala atu po lani mea tau te whinangalo ai mau tō manatu ai. E tau waina fisiringia ia le mātou saufa iatu. Ia, ai meri tō wha. Sei fu mbawal mātou awanoe tātou te whaafsanga ia ma awatu foi se mātou whesiri. E moni aere whina ngaro o lewata maus tātou whiro i ngaro ia whapenei. Tāru ana tūla i mai suinga le loto i whare lau tau pāti whaufai. Lau whesiri la uli wa o lewa e tūla i mai o le teitai o le pātua tua i le atua sa mo o tasi. Lewa au mai le tusi mai oi ia whawalo. E vea i masui o pāre mia maisi minsta, e ana whaatula i ese. Tātou te e nai le solo i o lātou sui a wai le pāti whaupwhai, ia ma le saunoanga mai le tusi. Sori whaavai, le sori tūla whono, ia mai o le whaamasinonga e tauna o mai eise lao le mtaupul nei, ia ma lo whaalo lava. Ia, whaaftai mo le sili au tanga baia. O le mātou lava tali tanunga. O lo o mātou sa solo i whainga whabai. Mā ia inga i lima taita i nai le pūlenga o le vāinga whaafai. Ua maea o na whonoa, i rei whonoa whaatasi. Alua whaatolu. O whea e anga i ai le mata upuri nei o le whaatula ina ese. La taune to ono lewo tau si fiai. Fia me Naomi mtaafa. O whai atuala. Ia me se fo i Pau, Paulo Schuster, ia Cedric, Tosun Sulu, ia ma Latino, Wayne Fong, ia ma Olo. Le mātou te tanunga au tanga vaia, o le whaatu la whanoina uma le mātou mtawha i oina whai. Ia lava se me tasi whaapea na masalo salo ai, le mātou whai ungalenga na whonoa au tasi, ia le maturity em whai e o na mātou tangofia tūlanga ia. Au mato mai tau, ele tasi se taimi na whaifuri sa ia. Alua whaatolu na whaifono le ama se sina sau. Na ngangana na mato mai tau elo, o tau lo na mato laa. Ile sila sanga whaatino ni taupu. O le tuina mai o le tusi ale tofaya whawalo. La tau nan ngona. Ele ise si mato koe toe ngai ngoine toe whai. A mana o e wha maonia la tau tusi. A mai le maturity o le patila ia lato. A whai ele ai se maturity. A ngā i whamsinonga ai vele lato mtau. A matau ia. O leo mato sound. Lua se fulu sui a wai. Ma le maturity na lena leina mafua na whai whai unga. Ia a tūlanga ia le lato to e sauno mai. O le lato na ia te tau. A matau ia. A whai le tūlanga le whamsinonga. O e aben tau pul whamsinonga. O la le tali e mai whamsinonga. O mātou tāpena fo i le mafuanga. Nā lai una whai whai unga leo. To ono la leo wa wha amuta le to e vea masui a wai o le wha tua i le tua sa mo utas. Leo to e poma le o la isi min stala i tutonu al kapenet. E le ave seo la tau sui o le tūlanga o la tau. Ia, e le taimin nei e le i whaiesa mātou whai unga i le isi vaenga uma. A wai o tangata na mātou mautino i len tupo le bevesi. O e whasol solo pea tau rumanga. E ia isi le te toi o na saini le tusi. Na saini o marilienga na whai mua mua. Au e toi so sola i o. O maalosi whaatosina mai o. Ofa tofinga, ofa minista, ofa ta vale, ofa whamanianga. La taulana, ia le se fe furisa i le. Pina ngalo le vaiang whailango le mena ta o le whaalata. La tau lea wa, umantuana matel nu me le lusu wha. Alua lusu lua. Ia whaatino nel mato whai muna whai luasfo. O isi lau la tau lea te toi o, wau mana saini le whengainga. E le whaapea fo i se whengainga na whaanana ina po lea i.
saini ai luma le malianga atoa e peita ian. Ia o toe o ma, ia. Turi le lato manu. O no le tamawa inga na ofa ma lapito. Ina ia watu. Ia e whala i titi ele mato pito ina ia wane i maua le mele ufu. Atu la irfina ngalo le van whai. Le ala so fina ngalo le ia i le tala sala tua whapea na saini nisi le tusi le na ave o te mai tai pare mia o vema tai tau. E le i sila le vaenga leo le tusi e whapea ua utau fina ngalo e ve ese le tai tai. Wa le o toi whatua tuaina wa o tala na lea whapea wa vatu na o le sila utusi ai le vatua le vaenga leo le palakalafa lea o le aso fina ngalo. Ya, tala ma le whaalo alo la ngau tele ia fia le taimi le anta pena le tusi. Tua le taimi ta pena le tusi, le taimi tonu no walu ai whaalau i loa le vaenga whaofai. O mele le la tupu ia tai au. O inana mafua o mai le whiutana inga le na pesa. Mo le sauno mai o sesi whaapea ele i whai tau se tusi. Ya. Alo male mana. Ya, la atuli eilu mo le atua le tala pepelo na tala. Ele mawhai ona e nofo masaini taini pōngi sahawa pena se tusi e te iloa e maa le alen tau. Mai o loo utari tonunga e leise sina whapea ele i mana malama i upu. Ioi, wa le taulu manga na al fono sahawhai na matua si i al fono. Ai ua pa tu lava le vanga whai malu whaipa. Whai malu whaipa, le fiafi lea na manao lava le vanga whai ma tō titu la i loma ma tō wo i tai pārmia. La talsanga awa atia mai au le la walo e fala vam sinonga awal me no bo mai ia longo auto o le la tupu mele e te taiao ata tia mai au la walo o turi vam sinonga ma o te le mana e ta tino fa pe o sawe fa ngal va no fa fa e fai mo puni tem tang ele ai e mi foi na sa no atu le o tu se fono nei e matua ma isin ena lai lona lai ma whapea. Whai lor tus. E whai ma pine wha mau. Lela na saini u mai la tau ia. E na saini u mai la tau ia i tūlanga wha mai mo. Na ai mo la tau leito tonu. A te to iwa ele to e tonu lang whau whai. E wa vesel to ono. O loo wha solo pea tau manga. A vanga whau whai. Po lad me to e whai mun muti. Aftai to tasi ala usiri vanga rea. O lea na ova ai le tusi. E leo saini lau fionga te fono ma foi sea. A foi ono le tusi le na o te rei a fia la matang. O mana o pe aua na i wha ele e lea fua le fina ngalo le vaenga wha uwha. I tusi mo le na. Aua na i whai a fua le tua inga wal mena ne wa mai nei lunga le temi le nei. Wa usau wha o ngā le vaenga wha uwha e. Toso ale mita upu le wha pe o low case. E ma fua o mele. Ya, se temi sau no atu ya to ina nei. Na ala no le saini le tusi na le matanga ona wo iloa ile tau no saini ai o le fina ngalo ale o le vang fa fa ai no matu to fono fa lua ya na mai nino a loma mala malama o uma foi na matu fa il talama to sa wele o fie merte minna eu fai sa lo ia a fai wa ele mana ia le vang fa fa a fai wa ele manatu pe wa ele fie ia tau awa ele mana ia le vang fa fa o ila wa watu i lola mala ulang o le te fatu tu ina oi nala fatu au saini e lola mut saini ai loa ma leota ya saini ai ma lupe ya mai simin stala na tutuli mut na saini mo lava ya valasi ma muripola e pe o leota ya ma seula ya ma une ma tau e to whana to e saini i le tusi lona lua le ana wha manino iai ona ua silinga e tau mwhai au me tala non tau ia to e wha popo atu lo lo msaini na e wha e na mawel whainu mena na e lusu wha le mtana Whaftai mo lava o le whamni nonga a tiri am sa upu e na o tūlai baile mta upu le molianga ngala talo i lole o bato fono o umar kokos kai ona ua manatu o lela anga ia tufenga palo tateri a le ua tupu mai a mea papene e le i o mai umalal vaenga le e o pale mia
Wanga uma ele masisi na South Fork. Ele whaakalia la e fongo o kokos. Lewa a kole kuara me whai ai. O mga ku uma ele masisi ele isa ngoa whai pule. O mea uma lenga ku kongo kusi. O fina ngaro uma ngā whai pule. O awal ngā o whai aku e makuale ma whauwhauan pādia. La me wale sawa ka kofong. O ia o kai kai. This is irrespectable for the party. Na wa ye uma ma ko uma fai pule ai le fia mai o yo kai ka le o mai uma vanga le o a uma langa manga ku le ko kongo kusi nga o uma va ma ko mali dia lo e fa pepa uma ai ave lo ye ma o le ko fa ko inga foi o e fa wa lo kai ka inga paki ya pero la ngona nga me fa mai ele fai kawa eu ka ko mamla ma uba burka ka eu ka piko sidia ka ngale ngale o kele nga fa mai am la wai o ia fa mamla ma kilinga o maka upu uma in a race in the phone it was put on paper ia pero le ia le kele fa time wala no fa tai ale vanga tonu le sa tawanga to se fasili o le manino le to mau o le wale fa to ina ia le tama tai panemia mana na tai inga alo fasili nga I minister ya to lima o le mai ta watu e folinga mai o le awai ile fono fa tolu e pe fa aluna le awai le fono le ma fuele le fa malo lo ino ila to e faina fa manino atil o le aton wa ye nisi ma fu angol fa malo lo ino ila to mai le vanga fa mo tai ele fa pe o le leo mai fono pauna o mafu anga le fa yunga. So many other issues no mato va iri le ai mai si me waleva ona fa putu e sui fono la vaia ai mai sa mata upu onga ia tu la mai le tunu o le mo se fo mai na mato lo le ia o le to ono le ia o le to ono ton wa le fa tu ina fia me le o mato va ai mati tiro le tu langa ta mo fai tu ata si file mu o le fai lava o le mato tu si lana ave ai fa matala mai lava me ai atu ngal o pati ati la to lava na mai pe ona fai atu pule la to le tu langa tu la fono ma oina e manino ai me na ma foi fa ele na fa pela le o mai le il fontana there were many other issues lewa wa mai fafu ile taimi wa tupu fa le tonu le wa matana tuli apuna wa ai umane ele yo le fa no fo mo parti me le fifia it's not only one issue ai pe o temanatu ela tuli apu pe le fam sinonga ala to manna ilo o fam sinonga amni no ntau lo fianga o le futa multa to wa no malau ma to em fai ona e ta wan nisio o mata upu ona e sauno e anu ai mata upu ma fua ia le ya o tala mal fa la nga le wa limo la to tu sina vatu it's quite confidential mo te midne fa malu lu tu ai ala manino umal tu sina ave ya la to umane to ono everybody has a copy of why the party decided malo fatai le self sili famal mole la wafianga o le wangi ngai lunga mai le tu tato tuanga le tulanga fo ile snap election e ono lango el vanga file ne se snap election pa fa atanu ya tala mal fa lolo nta upul nei lango le tua ia mato o le aunga le o fa mo o fa tu le tu sa mo utasi e o file vote of no confidence tonul pan minni o le matou tali ia to fionga mal fa fonga mai Samoa e le ai so matou nganga e fai se vote of confidence no confidence mama to mal melna matou fetu na i matirtiro ma vai o ai e fafa ele se snap election pa fai e amo le tunu e poloka o mai le tina e le tunu mai tu lai se tu langa matua tele ai le afia o tama ai ngole tunu ya o le matou na tali atu e mamao sa matou tala i se upu o le nā mea o le mau te fofo watu e whātu se lafo e whai eise no confidence i tonu parliament a te lore lei o maa salo salonga nā le ta vidi mai o
O mātou lava ia ma le whaafonga Samoa, o mātou lava ia. E anga I sao al mātou teitai, mātou tonu le vaenga whaafai. Mātou te anga I sao e tau sao ia fia me, ua mātou leto e whaatutu ina oe. Mafua anga nei, nātou te sifia. Nātou te sifia me I tupu le tunu. O mea uma o le wanga I aile tau mate o whaiunga. Tolo fia whaiunga, tilei whaiunga. Tau pulei leo wa fia ai, ua fia tau sanga tos. A le ai whatu ai whaataringa tuli. Tua I a te au ma vaele. Whelau tangina ave ma le whaltua vaele. Lei se mea. E alau whaasanga mai nei e chacha o le tangina avatu anaki. O mafua anga mai o io na o mato manatua e te tau ana whasao. O le tali la langi ma lau whaafsiri mai. E le ai so mato o nganga mato e whaimena o to tonua I. O to tonua al vang whaofai e lo te anta upulea. O ai na mato whirwhiri al pārmia. Matou manei. O ai la eto e whairwhai unga e bese. O te teletonu, o I. Awara save ua fua le maadabe le fua le pārmene. Pārmene le tunu. A le la toso atua I nei te tonu. Ia na o malaia. O tu mai au. La me la fia I fua le pārmene o le tunu. La tele na matawhai oi. Tele o na tiute. Tam wha solo tu la fono me Ia pero tu langa le na ua. O wha upu matole wha tupu bebesi. O uma na ave le mato tusi I whafonga whetalai. Wha matala I le wha I unga wai ui le kokas. La tau nei wawe ese. I le eto eta ua ni tangata. O le vaenga wha ufai. Ono mafua anga nei. La lawa I limo le whafonga whetalai. Mafoi na longo le whafonga whetalai. Ia o swinga fau le leo wha tula I le vaenga wha ufai. New appointments. Nanga le mpaina matou whaatali tangata e whiu wala ukuru whongo leo mai. Lala mele la tupu. E whai o le a fia o atina ele malo. A lela tang fwoi te lepe e ire vaenga whai. Ia se matou te latu na e. Tulanga na mama me uma. A tau te le mana to e amo le tunu se si avenga. A le tatu e longa tonu to e. Sutasi masina o le whenga balot. Unnecessarily. A me la whai fona mea. E le si tatou whaatelitali le palota tele na mai le fina ngalo sa mo. Pea whai e le tele tonu lava. Na mai le fina ngalo sa mo. I whaatuatua I le atua sa mo utasi. A wha pere se tau ua fuanga I whai se palota o le le whanau. Sfulima na I orua sfulima I orana tunga I o inga whaitai au e fu. O tae au. Mana ia te o to te siri whongwhitalai langa I leo matou e whai. Ayunga, the speaker rules. O matou ia, mo umal matou ngaluenga. Waber matou tusit fong fetalai, o la wali ia, tu lau lava, e leo toi te tonu al vang whawha. O matou ia, o leo matou ta pena wha, wau tiu te wha parliament. Whai fono komiti wha parliament, nem wha wau ngaluenga. Ta pena mai tu langa o isi mei e pili e tolu, ne polok, lala, wap tato mal temini. All block na. Tu la fono whai ngā palot, polok. Talu el mele utupu. Ai o matou la vai matou te alo le afa lo ta o la me sa no e fonga fetalai. He rules the order paper male Q paper lasso. Whaftai la vai lau sunga le. So e tu tau tu lava le sindia le tu langa le o e ta uai o le vote of no confidence. O le wa umana whail whai unga le vaenga wha upwhai e wha apea ai lau te le whatutuina fo ia fia me taita ia la tō vaenga wha upwhai. Ai se awo le whaawawai loa la auto mau e ave ese fia me mai le pale mia pe a whai wau tō le whaatuatuina la valantaita ing. O le matou mai tau, leo whain matou ngā luenga. O le tusi lena matou a bea. That is the beginning of another process. A ngai tu la whono whai ngā palota. Lai lalo le 141. What happened to MPs that are no longer belongs to a political party? O le disquestion la mena. O le fionga le whonga whetalai. Oina, leo mo matou ma. Tal si tae au e sau no mai le whonga whetalai. Ia u whalau lol matou whaiunga. Ala foi tabiri mai lespi, tu wanau tau sifia. O tala noa fia mem tu la epa. What is that? Isn't that the affiliation?
that breaks the law of or le switch le speak no wa mata na sorry le situ la fono le affiliation na me wala ina lu foi atu le o se me mata ngana mato baba nei temi uma sa mato batu el fatu tuanga ai to yalu to tala no al tangata na ma foi na mato wo suil ma na ina to fa. How do you see it as a media perspective? Oi se nau ta inga to vainga fa upu fai ia te lo malama tele ia foi tu la fono le mota e ma faina fa tu ese to la fo e ave foi se taita ia to vainga fa upu fai e ono fai e foi se nga yo inga awa foi to finga al palmia ia te lo we will never cross that line wa umal matonga luenga o me ngata ile mato mafai mal mato authority le fatino ai a fola lol mato fai un parliament o inala e a mata lo la si ngai ngoinga a ngai me ton wale to sa no mai a welo uma sa mo un fai mato yunga o falta tai falta telefono falta telefono o to to finga so that restriction belongs to Fast Party al parliament le vai ya ele tengo tocalato il fon fetela e non ti sabali le spitto Silvia foi il media o umana ele tu la fondo teu fa vai ma le lua fi sfuluiba mai venga patine de uma qualica lá sai tono il parlamento a oi tu el venga palota o il pa ki foi mai ton e ele majority su ia fai pula ole tunu o la tola na filfilia malo le palemia e leo koe feia se paloka se palemia i to tonu al palmene no ia ko mamama menga e uma lo mo per melen kupung el fast no majority lo fast sengi uma ave lo le al malo appoint lo le al malo fia mele o mali el fast to be prime minister ngale mai ai lunga fa mai lo fon kalai ia fasicila fa lo o ave ngele fionga ia fia me ma pale bia malo sam e lo ko fia ngenga e lo ko in palo ka konva that's a new electro act fa uma ko le pa ma ko le chapipi ka binga ya a ese la le process pe a fa pe la manga a veces palmia it's a different process that goes in parliament ai ole maka opulale ole wa maka ku I lo ko fa ese ka sisira la now she's out la wale ko avea makai el paki wale ko ave ma member of paki how can she sit there malako and they belong to a no political party lawa aki mai ngai e illegal mailing fe mako unlawful that's the jurisdiction of the court all that court go to the court o fai se sen melo fai ko fast this is the majority ko lima 15 20 or how do you find it? That's exactly what it is now. Faftai lava ale fa silia tua fa mole lau sau noanga ina ua. Fa fo ita avale ia sa a mai fa silia tua na e sau no le tulanga le o lo o silent ia le palemia. Me faina e a mai se me se tasi mo matou fa mole ilau sau noanga. Of course she's silent. Vai o ko ia. Yeah. O ke whaala lo tele le tofinga palmia le tunu. Moko vai o ia le case le. Wa whākau sanga. The police have failed. And that's the fail of the government of Samoa. O whākau sanga le mo. O le nkal sanga aku mako. Pea mangi leo mai fafo. E investigate le makau. Nga fai leo fai unga o la fa se esen minska nga o leo ai se e kule fionga ya kwala le anga nginga parliament you witness it Tuala has said it in parliament and what happened sa wafia make off forget it I would think nga kuwa pe leo we smell a rat on that la make off fu o I ma wale me e si la o ma ko fungol kokos koya ko kal sanga ko ye afa mai le ai o ko nga o ke ku ai lo I respect the police commissioner
and the office of the police. But umangi, it's 4 years now. If I face a malong kula foi, it's a matter of life and death. Ile ainga le malkamikiki le, pusi mai ai le ungari, ile la kama. Ya ke ia ol parmia kopi uma miska. Le alang meng fai, le ai se me kasi no fai. Anga koya kuwa kui. Awalena kanga action. Makaulia la ole la lo aku le fa si nang finga palo ka kele le lo o maka opo le esa I mai ka so ole ku o palo ka coffee e fa pe ka I le malo yan ka ko foi fa ko ale me e pelo ho la ko me fa so they might turn around and vote for the other me la ngale ma ke pole ke lo ka sa ole pe the young South Africa, she lacks leadership to determine the file mu malfa ma kuponga se me. Paftai lau sunga le tai whaafsilia tua. Wha mata wala na tutupu ne mea o na e musu e te resign pe te wha mawai. E lela I titir taimi na tala noa in ta upune. Whatua uloa le a kupul me e kia ingo wakule lo kamaya ulo office. I know nothing about it. O mea fo ia mako ai ngā whātua koe le ko sa mo kasi se whape mai ia. Lauti, o lea ieri me lea ngā I mai au e. Sa kua kalangopo le sao. Should take two sides of the story. O ale leo ia la ula me ka mai kai pāni mia. And finally make the decision. E loka, ai whawhela ua ia ka kau. Whakai kai fongo le vanga whai. Kangu mako kalangoa. Pe a fai e pui. Ele fa pe pui a ungi fai a no. E ka kaunga I kulanga ia le hava whakawhaka kulanga. E whakalango ima whesiri a kau. Not even a minute. Kau loa kai mira loka ingo wakula loa loka mai. Au kai aur Krismasi. The next day is Christmas. O lale men whawhau melna. Wakapungi le court. O le vakua lo koloa velo ka ofia ka kang malala for the next 2 weeks. Ava le lengi riskala lengi me o kapungi ko. Ia ere fa pe o fa yatu. Okay, musu fa ma vai. Okay la ngonga I lo loko fa ma o le ale me o le au fa ma vai fu. Ala me o fa ia o fa pe ia fo kanga ka kupu white cases fa pe. Ele I fo sia fa ma vai, ele fa ma vai fu. Fa fer case of Fontoya a sui parbia. Charge, guilty. Mi se me kasingkup. Fa fer kulanga ya to susuru lenga mawala o nga. No fa ma vai. Le kan fa se e fo le spiko. Fa fer case of me mal former Attorney General. He was up there. No fa ma vai. Le ai fo. Fa fer case ma ko fa in a private prosecution. Fie me olo latino ma. Ma charge mo mako. Na fama vezes. Le ai. Ala le me kuri a puoia. Na o karsanga ya fie me nga wasaul maka. Ua kalia o fai leo pa wala o kala mafai. Hamon mo review le lelo fai la. Nanga ilela kiki lo walu ilalo men ngai o a o suika kai. Ole ai ngol fast o kai fomo le fast. O sui ku lo la vai de fa pe o fe ko o sui ma ku par mi ngere ko e ka kaunga mala le po o sao. This is malicious prosecution. O ko lo me renga mori mo moya ko se la uri masurkangi lan me ngasau ye ai ma se men fa ma ngi tirai tu that no kere ko fa sanga fa se si kangi lang o kero fa le ku o yo nga I have a decision to say the mela bala le fa your review o fa e uman me ke mal or fam singo la kala fa I didn't do a so back langa o yemo ele uri amio vale ai nga fa your court case ke e am mo le tunu saying to here now e la o fa mai nge ke ko o me fa mam la ma ko me ne fa mai fi me e ke o kulanga okay fui fili me e ko okay step down temporary okay fa ma vai
ia pe kuri roa o mea ngai korunga mai ke firi ai o fa kula fia me pa mo ko si lang e po sa o le mele la fai ava ko lo foi le iti ele reviewing ala isi ke le ropo ka ngo review what alu lo fia me aver cabinet au kasir kapingek e ave au a temporary step down se umalo pam singong ko ya mai von ka punga kokos a call majority of caucus e awang ifa marolo ai va ku fo ku nga ye ko kilo ye fa no lang kala le ponga ma ku fongo le fa fongo maksu o le o fa longo lo ko finga ai ka kemen ka pu ma ke fongo ma na uri ka this is Wednesday morning ai o la ku la fa ma fongo via me fa mai laud ye mali ele o ko kolungi option no le lua option mo you have to resign option longo lua kuri lo mo what other option o ke fa ma vai pole well is option lo fa ma vai temporary bo ku sa mai lava force me to resign and kuri lo ma engo fa kulo le ye ongo le wole se option o temporary step down ya ka lo o ke le fa ma vai la o ke kari kong ilo nganga fa ma ng se uma mai le fa ma singonga o nga fair why should I be penalized la me la claim mai lo guilty ai fa se fa ma singo this is claiming my guiltiness iru mo malo o fa ma vai ngo wa bese wa fa ma ngelo so ku la fongo fa ma vai so that's where nga la lo ai pengo fa ya o uma option ko runga mai awanga le option force me to resign or sack me ele lang fa malo lo ya pamole ala uli a fai e te walu e to manatu le pale mia e fofo ala mea le mata opu o fe tonu e ai lo finangalo yeah ruler you know better than kulo lava ngai fia we go far beyond o le nganga ia le mau ke kuku al kengi el fa mau po pongo al fa kuku nga sa mo nga mai o la ko nga fo ko fo kuri ming sky ko kuri swimming sky suko where can we start to sui again le udale it's been far beyond wa ver kuku lingo o muripola ma to lupe ma leota wala ia se manga kuifo eva ai le issue le kala ngoai where is their human right pa pele kulingo mi skala ngolo al me fore me ngonga sau ole ora fafo we had never expected from a leader na makongo ngofo fili ka avele ku faftai tele la mo le no la fionga le a tai fon mana lo fina ngalo le tu le ia pale ni uma side o le story le side le tamai tai pale mia o fa ai lo ai fa pe wala na mafu nga ngasi o le malo o le fa malo lo ina lo fionga tai fono ma o atangi ai o mo mia la o fionga tai fono le fa nga lo na tofinga fa pale mia pole pa fa pale mia es wi ai le tu la fono ai mai se fo le tu lang le lo to no pe o le asa o le mafu anga what's your side of the story yeah that's her story we o fa ma ngingo lo fa ku ele fa maungelo in moment okay le isang kusi na ku wal kusi al bang fa fight because they found out there are more issues rather than my issue if I yen ka so le pule fa pe lo fa manga no pa wal mengo la ko ya fi me okay facility did she knows about this that's why I go and ask o e si la fiala wa ku le ya ka e lo ka ona langa vai me e ka o lang kai fongo ma o sui kai what is that spells to the nation malaba yakanga e le fa pe nga so maku rangonga le mea e ka kau at least fa pe mai o yen me le ka me le mo e ka nga fa kari fai al fermena it has never been my intention to go to her to stop kala fa nga ku le pang fai mo me mo o lo wa ko fa nga lo nga power ka off ye no. And that's why I walk out 2017. Ko lore lei o paru nga vo nga same paru nga le waru ke mi same. Ile se la kala because o por kikiringe ile manga e fa mama
por kiki ele lea, por kiki palpala, la mele way, por kiki fasio kangaka. This is where we want to clean up the nation. Fa mamal med fa fonga le kung. He ma vol mako kain. Who wants to be a member of parliament again? Pea fa pe ko ke vai, por ku langa le aku kong parliament e fa sanga meisi, e fa ka pulpulen ngai fa le nga. Fa tai lo sa no lo fiang le tulanga le na fa pe you step down ile level le ile e awai le ke sa tu au. O le sa no fa ile minist ia le fianga ya ale. Sa ko pe uma minista ile tu sia ma tu au. I say like, why were you so curious to be involved into our case? I say, okay, first of all, o tu au olo a inga I falakai, it's my family. Pasavalu family falakai. That's where wo fa akali, elese kadi. Lese kadi le le ma wan ka op. Secondly, wa sa au ku wa I mai ku le pa ma ua ma va ele, o ma ua ngokier kama. Remember? That's where I get involved. I saw le markamale Sam. Aulo Sam fa makala mo mai me uma. I didn't bother of questioning Sam too much. Kelelo Sam, I don't know him. So lo ye fa makala mo, so that's why the investigation le fo la veis ka molio. Mo fa ya o sa o kirkiro o leo fa ko ko inga sa va ai mele. Sa so nga fa. La o mga mau kang faile me o sa lo mo o sa mo mori mo lo ia ka o mela ko le kala fa me lo ia avero leo we have enough evidence there alan menga ku wa vakul le susu nga ko kong wa ku ul menga renga vakul susu ai li mo lo pingi ma ko fa susu that's diversion melen ku ya la ko riska mori na be support self pui la loka kwasem leiste sor kura fongo fa mangi ala ka fika ta sala usiri fa mon mole la fionga ole fa to tuangan ta upule fa mafala wa ole fa to tuanga le va la fionga tai fona ma tai pan mi to no le fa va nga fa fai ai fa pe fel fa to tuanga le to no la utini o sa ia se sila mamao mai nei fa fita uli uma wa tu pumal nga singa le malo sa ia se sila mamao le va nga fa pu fai ile tulanga for I se afianga ile tunu because I'm sure you're aware that there are FAST supporters and there are HRPP supporters and right now it's getting worse because ole foi o lo loto o ngon nga singa malo le o ye ni la so finanga ma toia le FAST party le o ma ku al kemi ma ko ke kamu fai le awala e se fet pa ki. And the most safest way ko maintain nele integrity le kung ole vai mo le kung ole ma ko ke fa unga karfe ngai pa unga move le kung luma ele ko ti le se me le ko fi se me le ngalenga ma ko lo ko ke kele fa unga ba ma ko vai ele le pa ki me la fa ti le is there you know bo ke le la fianga ma ko ke le la fianga mo le kung ola siri le fa ko ko ole ma ko lo ko akolanga ba ai le kulanga ole tilei ma mele ku e mal mela le fa pe mai e fa kulanga le lo fa mo ile lenga ma ku lenga ngau fa se pa election o fa se snap election a wal me fa sa ola ko wa fa le kong fa nga malo fa a ve ese nga fa ku nga ia kai sui ka pengeka ko yaru malo simple as that. Se la fo tono le panene il fa tuanga le tai malo la fini o fe tu ai la o tu te lango pe te o le o mano fa tu lan vola ile ese fo o pulo ke fa kuangi ese ku pukao we will never ever stand ise me mau ke roya fiel mamal vol panmen on ka upurngai on ka fa lo ko fale le va ke kai mal van we stay there on menga la ka mi mais tu ye mana ko van they want that to happen ongola on la ko fo na agenda ka le per fast fa ka ape se yo ko tesle ko upo fe o yele fa ko kwanga a ngai ko sit you can feel where the support is ngai ko kilo
Ai ko ke ropo fea lea e mafuri e le langolango le kung. Au mako ia mako ke kuku mau mako ke kungu. O le lofa ya sa mo le mele kau omi in fasa usa. Lo atua ia le whianga lo le tō whare ngā matua. Lau whianga le li whai pūleo. Whale ata wha. Whale ata whafo. O le tūlanga whale le process. Le wai wha manino e le process na whiliwhili ai. Mai le vai ngā wha whai saingi leo le malo a vean panmia. Au le tau te wha pia mai e le se mea le panmia nge whai ai. A le wa e whetalai mai. E se wha le process i le tūlanga mulmuli la lea. O le tu mai fia me le process le ngā mulmuli. Le wha mai fia me ngā le pale mengi ngā ke wha ke angalonga pale mia. Ai sa o le fina ngā lo fia me. Ia, se whaila po i wha kua la. Because we will never move. E wā lea mā kope a koe wha kuse la for no confidence. And we are not at all. Awa whela pe wha pe tū le whonga whetalai le tū la whono o le process le whai mai al pale. Rai ngā mulmuli. Okay, ka ko wolola le Electoral Act 2019 e le mawhai e fia mea ko e merch ma le kuangai. Le kan e le whain kalango, o le mea la e whai e la ko kalang le alu fia mea kalango ai i te riko. E le mawhai e kan. Ma le sira mea, le ala o le koe a vea masui a wai. O le paki ka ki e le panmia ia. La o sa whai kongo i o, without a party. E sa mai e kongo le palmengi. So where does she stand? Pa wal me kong whai, koe alu whenang paloka. La ko mga kuongo, like what we did. Si o le Electoral Act, I resigned malau. Pepe mea ngai mako. We wanted to be independent. La kalat ko. Yeah. Wal mele o luma al kalat whamasingonga. If you resign from your political party, your seat is vacant. Yeah, because you resigned. She didn't resign. Okay, but then you go and have a look at the Electoral Act. Or any other reason. La reason. Or the sack, puli. Le se ofesili. O le whai mai fia me. A wha pea i le mako ofesili ngā we iai. A wha pea ki fi mga e whai se e keu le vai ngā wha upwhai ngai. A wha mai fia me wasili ngā kari seu. O ngā lanko ke le fia mulimuli ku la fongo. La kongo al mele ko ke mga o le keisi lea la auli. Wa lea ngok mau o whai kopi o kusi lea. O la whai tote toi awe wha mata upu i vaenga o tō whai tionga ia. La kongo ala le mele ko ke mga o le keisi la auli. Look, awale before keisi lea la auli e whai mele, it's got nothing to do. There's many other issues that o lea e kau fia wa ai mai lea kungu o lea kali a kuen malo. Plenty of other issues. Nei, na anu la auli la kowi. Maka ngō wha mle lomo kua kelfong, o fia mamalama iai. E wha melang kala ale, o e pēr la auli e alwe whenang keisi. E wha mapopo mai o whakule iai. This is a bad image for the party towards the 2026 election. E ke le mwhainga o longa whina ngaloanga. So on mela ia ai leo le keisa la auli ma whamamana makulu meanga e leo le keisa la auli le alenga mako walk away. O mako manga o suil maro. Another fast government with a new prime minister, new administration to move the government forward. So how can that happen? There's a vote of no confidence. Le se I whamamlama tupea. E le mawhai o ngā kākou whai le motion ngai ko Kongo le Parliament Kemi se whanga mau le nampa. We can't just do it. Te ai. Ngā mako a maka me lusu whāutanga waia. Ngā mako e mi a maua lusu wadu. Nāna me ngā whai. O mau mangko e mingi o kakaia. Mau ke leo e whai se mea e le kaumu. Nia ngā lenga o mar Kemi wela o koe lusu furu le koe. We ngā alo whina ngā alo whina te tahi. E hata lale no vote of no confidence, say no more kona. Ele ai fo. Ang mako consider ngoma consequences or mele pa ko. Ale wo mga mako fa per melen kam fai ale fa ma mama. O mele mako uye. Wa ka ul malo mal parmingi. Wa le ko ise pa ki o lai fi mel kami. Go and look at the Electoral Act 141. The process of someone who is not involved in a political party anymore. Federal may uye. Kula fongola nga na ka kaunga la for limo speak.
pula speaker pula what is his next move? Ama ko. Tai tu for my speaker. Tai ku mawanga ve fia be mi skara o musuga lo ku pa ki fa. I don't think the speaker can say that. So where is the speaker side? Olo ko muspuru por ku ko kasio ye fela ngalwenga pande. E la fo speaker lang ngalwenga. Le wo faile ma ko kiuki. Aver ma ko kusi le fo vetalai. Ole unga le paki. And this is the official decision of the caucus. Majority of the caucus. What's for matter? Afeli fa ma vai tanga tene mer parti o len to terminate. Alay la lor kula fongo finga palok. Two options. If you compare Latino, if you can't have a over ya, la menga fa. Mo walu ako fela palok ko sa ko. O fesuya inga umanga nga fa kula e pa longa kaimi. Yela e fefewo fese me a final vote of no confidence. Nga avela yer le capeneta. Fa ko adu fie me ka ule ole malo. What is the decision? Under her advice. Luama is either Prime Minister resign or snap election. We don't want a snap election. Failo mo konse a failo fale kung. Failo me leo faya ko el caucus. Resign mo umale. File mo le kung move forward. I resign land palmia, for example. Resign. Ai ku bautela vela ko musu fai pule por a oi fai ko palo. Wa wale se ka tenga ka wa resign bo mai mala. Yeah, well, the law clears. A resign law wo uma ko foi fenga parok. That's the law. Yeah, whatever. I don't want to further down. Kulolava. Kupet speaker fayang fa unga. Leave it to the speaker. That is his the restriction. Ye ke umako fosi. Paul melo umako VVI. This is what FAS agree upon. Makola. Tayao. After ko ngebo swing fo ko kera la. Ke wo mai kula pa marvanga lang fo mai ko. That cannot happen tomorrow. Mfanya sui kelanga sui mo fo makia makin mo fo ka fo yo inga pa ai ngambe pa pe wa kule pa imanga e no ken pa fo ma fo yo tena ba e ka kalmo malama sa ko malama o mako wi o mingska ko fale wa bes o le la mako me yu ma backbench o le mele ko mele ku ngat o tu o fe pula ai mama ko fale that makes us 8 o le wa ko kuli uma associate minister o le mele ka ngai o se uma ma associate minister la se ko mitska e o mai le kula uma ko ye e re a ko ngi o mele ngo for ka parliament where do they sit so they have to stay where they are o la falling on the image ngar parliament. They are still sitting on associate minister seat. Yeah, woman have it. He doesn't need to answer back to us. He endorsed that in government, in parliament, or whatever he chooses. Paman molela ole saunoanga tama ita ipalmia. Na ia fauto ina la ufio ngai tatia pelem ta upunta ngalwenga leo. Peitai ele ifie faalo ngola ufio ngai lan fauto. Leana lai ona a fatino yesu esu ngai lemta upule atu au mafato no ai foi. Don't you think we overlook ela ufionga? El tofinga al minister leo. Yeah, kaukala malfalo allo. I'm a citizen of this country, and I've been accused. Ulfa bela bela. Fa fengo kula ya ko kavalu ko ngaka. Ola fa mai ku de po va ele ma unga hokir ka miki de. And I gonna sit around and say what gives you fa mangi o. No. I have to protect myself. Protect ling all vang fa fight. Nang aling ma fu long one fight. Ele fai nga su nga fight pan bia. O fa fi me. I have to go and do this because lang la ko inga ma ko. O mal su nga ave ye me ai liu mai. Ya o so o la ai nga leo. Fia kangi nga ave ya Yesu ku le pa ma le pula na fai le ai se moment. Ai ma se moment kasi so o fele ka kiel me. Fele fene so le ua ya ka kau ma le ya ka kau ka kai koi. Ya, fam singoi fo ko.
Le se au fesili fa mole la o fionga. Leia se me tu mau para mia tu mau capeneta. Tu mau a peru para se me. E leisa ma ko upu e whai al whonga te rai pule. The speaker rules. Pawal ma ko whiwhianga wa aver ma ko kusi, this is where fast stand. Ya, ka ki ela ia lau ko roa I ole kura whongo. Kulau lava e rea ia ko ai oi whai kauri menga 1 for 1 of the process o ka ngaka wa kukuri mapaki a ole ko i eise vanga whai o i kong. Or the process la nga let's see further down. So we don't want to discuss that say longa la veo ke mi long fika lai. Ole ala se tati anga vaenga fa upu fai le wai Jamie nei. Wa malepe sa awal vaenga fa upu fai al fa to le tu samotas. E ai, a vese rupu nga malepe. Anga malepe re ko ise fast. We are the fast. We are the majority of the fast. Ola ko umangenga le fa kupua ngere be vesi ke mi ngai ia. Le fa so solo ko la vesen ale umar ko ngomumu. La wolivo yang sengi ai ko so sola. The next. Na ere ku ai lalo langa le mga minga ka fa laka. Aka le mai ole le ku umang sengi. Pamol mole ole o se tasi tangata le na saini le tusi ole fonga ftalai. How can you ensure to tasil fai ungal fonga ftalai le fatino tai au pe fai o ye vo ile sa saini le kusil no confidence against the prime minister. There are two restrictions. Ya ka fonga ftalai is a member of the party that choose everything and everywhere in Kongol Parliament. As I fight on for. Okay, no, fight for my own medical case. So I don't question the speaker. You will see tomorrow what's going to happen. 10 years I've been a speaker. And I know how things happen. So I'm speaker for nga kay mi ang fasa sa or kele me. Fasa ka le penga dal fongo fasa kuring or listening ska. There were so many. If you stand or fongo fikalai. Ikiku ma oki ma ku independent ya fai. So I trust the speaker. Langa ke lo le vai wango. O me fa ku kuanga man me nga kai langa ia ku ko kasi. Ana fa pero la o fionga le vice versa. La o fionga le tu la I mai to fi palmia. A le la voi tu le o tu la I mai fa la le. What would you ole asa nga yo inga fai. Fa mata fatino le faton o le tu langa le o fai atu e tamai tai palmia la o fionga. Or what would you do differently? It is not my intention to become the leader. All I want is fight me ami kong mal me sa o mole kung 5 years bila sabari 5 kausanga. The investigation failed. Oila ku wa ikam kikire. Ai ko follow mai ku au fasio kia ma umba el. It's not correct. Ai anga fa pe sa or fa ku nga fai e kukure le ku le pe menga ma ku fai ya. E mai lo mai fa ole vanga umon gau. Pire ka fa pe fa ya kula kala. Ngai ko ke lo. What happened to the ICE? What happened to the crime at the moment? There's so many issues that we should prioritize. Arar ke mi mo kurkuria pu ya. Na me la kurkuria pu ya um kau. O political plot. Wal me sa nga it's a political plot. Kale ngai lu kanga. Lau fionga te fono fa te asa ofisiri le tulanga le ile. Ta upule a fiela te ia tu au ono le o ta oto il famsinonga. Le foi loma I el teme vala awelm ta upul famsinonga lau fionga. O lau fina ngalo le na sauno mai no mai Samuel. Lua faso mai el tulanga le na va ai ai. Le na e o I lo I o ali o ma sawe faile. Isile ia tulanga le. I lau tulanga famista na teme. Famata sale tau ona e tala no il minstau leo. Ma ave ye Samuel e fa mtala ele mele. Awa pe folding mai o lena Samuel I la fionga. Ona e fatino leo le tapenanga le sa au mai le leo. E o e fatino le ngaruan. Le fato a ave mulmuli ele tau no ngala tau su nga leo. Alu van no fo malisi minstau kapena. O mano longo. I never did the investigation without letting Fawalo knows.
what did they say? Go ahead, uma findings nga may laya. That's what I did. Moving along all Panamia. Samuel, well, few Samuel where Leo. He has been there many times. That's why nga lang ako suru may suset to e fayele mea. O ko man ko nga umang sa Samuel for investigation ave. Ay ko may leo fa may akawe. Ine telo uma mea. And that's why I end my case. I closed the case there. Alam na Samuel nga fa nga ko alwa yele media. And that's why it's all start again. Saulo markala Samuel. Eu vou ia laudi. Lá vou nga laudi no kau. Nang o veo mai fa mo nga laudi ala lo karia. Na lo ko maga ko plain mal mena. So that's why nga lai o ngole mangofo ka kau nga so. That's why Samuel goes on air ma failo le me. That's why he talks all over and over again. Afape na o Samuel leo many times as you said. Asala na lafia ma leo. That's out of my jurisdiction. Now, kay minga lawa soros kami kiki e vai mo bolo lokol me lama ko foi le dua case. Nga email assassination wa. That's even more deeper. Lawa ka kala Samuel. Lawa nga yeri fanga, marka kala le fanga, lawa ko le lori mo fanga. Na face investigation nga me. Nothing. But here, it's about security of me as a minister. I say going to fight, nothing. But how can I say, "Iringay kami kikyo, lesa ka umet fufu ang iska ka ifanga." Afapel le case le, famol mole la ufiong le hotel le le vestimo, so soani mo stasyon man. Oye, se tanga ima mau po sila foi le se patan ng malo, eu no tapu ya le case. Ina ya or kapunging or case le, or sa iri mawa. What's next? If our police does not come with results, amir FBI ma may kakamay fa. Pamol bole unta on nga sinasama lo tula imay. Everybody is getting personal. Ay wa mata vo yona saway malitaw fa mata. Ya ay may say lavay si mato ngalwe ngalo fatino. O lavay ay nga may so mato tamali ang ia matangata ta ito atas o ye fam talanga le mana ya e pe to tele la vai le aulang mai le to itu o feolo tu wai la o fio ngal tai fono po tai yo le vai nga fa ku fai ile mta upule ya o ko fa fonga la upu pe fai lu le aulang ko arkai fa mamar sau o upo ke fai pe ke mi la va ko la lo ko fsen Heri pokir me sao. Awal fai karfakupu. Awal fakupu vevesi. On the line. Ia ko kusale le effects o ko ngalo nga makots ko ngalo. Ai awal ko ke fakupiko. That's where the whole thing comes up. Ere o ko va le fo isaporas to low level. Okay, ro a kosia le lenga la ko ngalo. Ia pa lengi mo le mo ka ko. Awang iko yengi mengi o fake pages le la fiesi kuwa. Awia wo mango karsanga I bang fa fai saporas ko arkai saur kai o mala mai lo ai le ko ya ya okay lo wa manatu la no le sima ko fongo le lo mamai ai moria ku le nang fa kele I lo ko wa fio mai kala mai ao sia sa mo se ma fa fongo ma singi upu e kau kadi ai ka ko fa mai mo ongo le fa ko ka ko filo Aka ko karoira so ka fongol parmene. We'll hope to see you all there soon tomorrow. Pa ele ngiska ko karsikele ai molia fa mangyang lo ko ngalwenga. Keep it up. Awal me ole fa mo ia. Longo puyeli ma ka ule ku kala o manga obia. War fa ko file muinga. Ya molia ngang fa tai sa mo. Amo mai netula leso la se upu wala vale. Mana matou tau mo fai atu le nei aso ia marua ve fale lo tu finalo o le matou wanava ia to fi maria le tunu awan ia se pe welanga au voi ni fa vita u le tu le mai ta to te le mana mia ta to malava le ainga po fem tele ia pesenga tu la vale o ai manu tele ina nei aso mi foi vom tu toi amanu ia le fa sa nga sa mo ai mai se tu malo ai mai se le ona le tua
tai o kale si so spat pai talang manuia ni aso soifua mai manuia